megalayapost.news. Ang bihon bagi suskap, lade bagi sulong kita ginyang komo, jom kita di nangilapakai, jom asenjok mentara ke atrik iskan. Kumpangila berkau, kumpangila ya berkau berkau, Hakba khaddu namar ke jingbomla o President Barim ba Marcus Martin man penurlong ya ke jingdawa ba kentup ban penthamai no ya kinongilam badru ban ai jingken jingdia halor ke jinglot jingsep ke bala ane menta la khatlai ne khasausnem ki driver bagi try ke auto rickshaw hakathai nongpo kila pelong ne ke jingilang pajba bat hakane ke jingilang kila jet sindan ne kinongilam mathamai ke nongpo Region Auto Rickshaw Driver and Owner Association hak jinglang belalong ha darbar hor yomo long hanongpo kemalapan pau hak te jinglang kadau bakilahap benlum ya kene jinglang berbanjit no dakiwei pat kadai na kadau ke jingbom trikam kinongilam lemur Presiden Barim juga asisten ba Marcus Martin labun pausna menta kene ke jingbom trikam kila shimru ya garai banjit thamai ya kinongilam kene ke asisten balapan skamru ya garai da ke jingdonlang hadu arspa tam kinongnya berkitrai auto rickshaw na ki khandai tili ki unit nakane jingilang bakila jet ikinongilang mathamai kila shimru ya garai ba Presiden Barim juga asosiasi ba Marcus Martin unhaban percaya ya karukam trikam berkejingken jingdia Ahmad kinongkit kam ki mathamai juga asosiasi kinongkit kam mathamai kini ka asosiasi balatip kum kanongpo Region Auto Owner and Driver Association ki kentup yu Presiden bala jet yu ba Banasar Lingdo Nonglat Vice President ba Tony Shilla Secretary ba Donbok Nongklau Assistant Secretary ba Bakmen Lang Suting, Finance Secretary ba Cornelius Mauri, Assistant Finance ba Arbistar Thank you, Publicity Secretary ba Forster Lingdo, Bankit Bok Lang Nongshli Sports Secretary lembat kiwe de kinongkit kam. Ya kini gilang ka asisten belajit thamai mtasingi lawan mampeskam du MLE kanongpo ba Merabon Sim, balai don ka langru traffic in charge kanongpo Unubul Ali. Uba Plela Tiuso, founder member ke ASEAN berkiwi-kiwi. Sebut bijing duna bijing dengan jingim kejangan segumu belum. Mereka bijing dengan ayat kata jingim duna indomlah dia nongelam. Nongelam ini indomlah nongko. Uba biak non dan uba sedang berbuka. Mereka jingim duna kejangan kau yang pendak kopi kejing duna kopi ay dengan pendak pengang. Bahkan dengan apa nongak kentulang peradaban indomnya bagi try to bagi dia kentulang ini kena nongak jingim duna jong way dukat nongnya tu. Ngimde ko tang mangi ginong bangin let start lembengin jam ano ulti jam kabak bobul patang yo ya kamanjuk ya kamajurti bat la ti ba tuga sekejap komiti ka dona to ya pentek lam to ya ayu ngidot phone number to ya phone to mai batai lam hangnong iduna hangnong ita makum kiri ndom la panong bagi biak namar si ban kong di bang ba ene ko pudi ko tumai la ngin jet ikwa ka pagaduan ka kontre ka pa tumai ka semua ka tumai ba kita ka jingan trai kanong kalau ka bajan kumalong ngimdon su kata kajing kenot ngina sinan ke situ penting macamai bagi niot buat pulih anak pol tang bau setri macamai ngi ba dan ba pulih kita kidong kam macamai ba pin sania la ba pin ailang tingin kumon pi ba pin sania namar la kam kai sing sania lo nginum la betul ne kam namar la dang subu yang don kata kajing trais ni te ngam trai ba ngin trai buhun sim te khnang bangin don kajing musim la pila kajing duna keren kita trai dang ngi palak kajing duna somalong long ngimdan kata kami semaratin balu mencini IT ingin yalami kata kapodi ke main dong nismat badan untuk sini kong insang bani trekam lo insang ban waktu di insang berem insang ban kilidut ke ini kita ki jinsak ke berem ki jingko kita kamu berem bawa ingin yot di register ingin follow kita ki kom trekam ko bot jingki ingin ya buat main ingin buat main ba hakan yang minta kan la ban ai sungu ibalo ki rong ba lo dalam bati kita di IY UAE ngin kan mau kaba nungkong ba ngin long kita ki driver dan ki try ngin penekam dan ki sini ki berarti tunjuk lay aba ki customer dan ki dong song foto dong song kali ga aplik CEO ga aplik si koya tapi kita koi kita ka sebui kita ka ni tip ba ka auto ba di klien ja ki apa ki ja man kasi dan kamay mo pa ka pong sang ha jingete ngidong pi ba ki customer gitu, lain passenger gitu. Semua banda penerkam begitu di sini kepada akor begitu. Kabar
Berpingsung bahwa bentuk nanti ya ki an di rule di badan di berlaku baik tentang transport department, police department kadar berpet, yang traffic branch, di di babur, checking ladai kata ter, jadi kuat dengan asosiasikan bukan ikuti orang, kadang kerja awareness tu, ya ki driver auto, ialah pendon kinongnya auto ni kita selamat. Senior veteran hidup kinongnya auto kepada cemai di driver kepada cemai nama keterangan dihapan kemau bangin bukti yang dian untuk motor vehicle A kabalan natrai ayom ini kena yes sir ila batai tim driver bukti bagi susu rekam dengan polis enforcement transport department nama kira di an di belah bukai kita yang bersokar pihak bentuk di kita ngomong itu mana hiru kamai itu ketika belanja itu di borong di kam kalau kita dan bentuk di ialah pendek di jengdona ni ialah pendek di parking angni hantai kira untuk kita di kerpat di agak ke polis agak ke transport ban batai awareness ladang asosiasi yang ikut dengan discovery berkenaan dengan awareness. Bagi ki driver, tak mending bertemai pada berkunjung. Tidak kalau ni kunjung, nak yang dengar peniaran kapang. Awareness kalau mengkongsan kinongnya auto, tadi kinongnya taksi kunjung. Bagi dia di traffic rules, bagi dia ke okey passenger. Dan tadi benda license, di melongi banyak, kadang kaan. Empat kali dia berbiang merenew permit kini kita fitness kita ada dan so berkentu kepada berkini dan kita bijing nak kalian yang pihak berjuang benih kendu berperso jengnya uang ketingkang dengan kurang hikmat anit unit berher ibadah anit apeli dan dari lalu melalui bantuan terkat tapi berpindah isu dari isu berapa renew Megalayapost.news